China amadi USA ki marakta chathariba tariff ki war se hujik angakpa phangba mongdani chathakri se masi war dagi helabni khuchu khulai ga jet ka top ka bomb ga amati army thajalaga naval force ama force maduga sokna bagi type ki war oi khre hujik China amati USA ki tariff ase aduki matik wangkhat khre madudi China na 125% dagi 145% pau the USA da thamure masigi matung da hujik USA na 245% tariff thamkre USA masina takpa China na koi nawa lauti hai pase phajana taki aduga USA na makoi da langselek pa tariff sigini khwaide ki chawna discussion tawri se aduga China na makoi ki reply da America da thaji lakhiba madugi reply de perekhiba tariff se 125% for the period adubu madugi ofam ka to prithibhi ki mi sing na yam da discussion oite madudi America ki oina madu ka chunate sini adubu America la madugi reply da na khoi na bu ai khoi na tariff toraga amukka masi ai khoi ki mathak ta ai khoi itung talak line ai duna ne huji challenge to huji mukhai ni challenge to rise aduga late ni USA na China da chapi se late ni maram di China chawkhat ka da chawkhat na loi kre na khoi na tawri purum ado na khoi da lairi purum ado huji China da loina lai kre aduga chaklak pani maudi China na ai khoi gi country da around $4,000 billion chahi mata market toraga makhoi na ai khoi digi hen jakiba ai khoi digi paisa ko thok laga ai khoi digi hen jakiba asigi achak pani taseng na ki China na prithibhi da sallaga hoji ke business torak pa amadi makhoi na number 1 oi bagi phibam tarak pase asida chaktherak pani hojik America na China da 245% phawat tariff tawgre aduga masigi pot sing ase pot amada 200% pot amada 202% masumaina pot ki matung ina tawri bani hairi total tariff overall average te yangda 245 yaure aduna hojik China ase kari tawno khangde masigi reply de China kari tawro kani khangde masina takpadi USA na China da haining ase nakhoi gi poche ekhoi de yol bese khitamak te yol birano nakhoi kai da tawge tawro nakhoi kamai chawkhat ke chawkhat ro sini aduga hojik China hojik USA khara tension oirami makoi gi gadget kumba laptop mobile Apple companies khara China da makoi factory hangdura lairi USA na hojik makoi da hairi se Apple gumba companies ama companies ma ama China da factory hanga adagi poche puthoraktuna lakle bese makoi sida hojik USA na hairi se nakhoi hojik tension lawrano nakhoi gi factory sing ado at anyhow Puthoraklo India the Yungera Amamad Yungera Annie the Yungro China the Puthoraklano China si katop torom no sini Marab de Makoi na setesini Asuna Hojika China Amati USA ge Marakta Lan Makalamaniko Hojik Jinping Kok Sarakla Emerson Jinping se Pangsha Chat Panati Adubu Hojik Indonesia Malaysia the visit to Kremadi new trade routes used to Bugini Haidi Amasung Anoba business Ama Horak Pagini Hojika Asuk Yamna Wang na Tarif Tam Kramatung da USA da China na Port Karam Yolgani USA na hojik tandrak ise China ki economy ase down to bagini makoi da ki port amte yolaloi makoi ki paisa sing amte chathaloi prithibhi ki mi sing nok na kare adudi amuk phau ta dri bo pham ni tari se 245% of the tariff masidi tariff na tre masidi tax hapana tre masidi yek na ba haibado clear hekta phongdok na bani haina lo na kare aduna sumtari babu hojik China ge GDP se down oire sini GDP down oire se makoi gi economic da solak lini amasung masigi trade war sini USA and China gi masigi trade war sini maram oirga prithibhi gi economic su kya sokpa gi wafam ni haise aduga way ama route ama da business toram base masi divert tawnaraga amaga amaka amak tawnaraka dorini masi lukrabo wafam bani yamna chawba masi situation amni subject amani hairi aduga Masih karigino USA na torak lise China ki mathakta atopa country se langthokraga China ta tainak lise handa karigino 245 power the tax sport am yorak pada adu power the loni hajilak lise masih kai mate lok amada kai ani punbe ate haibado madugi phibam aduni maramdi China ase nomuno wi tawduna wangkhala kadore haibase American ukre Elon Musk koina ukre Elon Musk ase ni manung diam kan sak lise maramdi market Tesla gi electric car singa se hujim opom kuding the sales walak le amasu 2000 hoki 24 asida diam satin wat ke haibni masigi cherak se da China gi electric car sini hujim popularity hoirak lise asigo mofam kya lai masi tanatana chat GPT hai kera AI generated companies kya lai America gi masi purama ase expensive oipa China na deep sea kumbayam na low cost ta paisa chang chang da adu kumbayam accurate chu oi behen ba adu kum se putoki ba aduga Elon Musk ki suma ki X companies ladies Twitter masi gi su maki AI am lai purama asida gi accurate oipa mati hongna tobose China gi sina heli sini asumhaina America da karamba companies mobile ki pithibidi am phawi Apple sitani Apple sisu China da gi
85-95% से प्रोडक्शन तौरपनी हाइरी अदुगा अमेरिका थारक अमेरिका दे मार्केट सेल ओरकपा मतलब असुमाइना कंपनीज क्या दंग लेख्रिसिनी टेक की गेजेट की कंपनी मकोई सिंग अदु डोनाल्ड ट्रम्प ना हाइरी मदुदी यारी मकोई हुजु फुक्तम पुथरकलो अतोप कंट्री सिंग दा मदुगी प्लांट युंगलो अदुगा चाइना से थबक तौगदबनी अदुगुम्बो फमने हुजिक चैलेंज नि तौनरिसे चाइना से हुजिक नोम नोम वांखलकले असुम वांखलखिबना मकोई से वर्ल्ड सुपर पावर ओइखिदुना मकोई बु नेथरम लगा मकोई सी वांगदुना का खिगद्रा हाइबकी मैचाक्तुनी यूएसए दा फावरिसे अदुगी मरमननी हुजिक तारीफ युंखतनरिसे मदुदी नकोइगा अखोइगा यारगति रिलेशन से लैरोइसे हाइबनी अदुगा यूएसए ना तालकलिसिना मखोइसे माइकई दे क्वेश्चन लगा मखोइगे मार्केट से डाउन तौरदी मखोइ इकोनॉमिक हनख्रगनी मखोइना सारिबो पोचै सिंगदु योलफम लैररोय यूएसए सिनी ख्वाइदगी चौब चाइना के मार्केट ओइरमबसे मसीदगी थिंगबे तारगति यूएसए गा हमना लुरबा कंट्रीज यूरोप के कंट्रीज क्या तंग लैख्री फ्रांस लैख्री ब्रिटेन लैख्री असुम हाइना यूरोपियन यूनियन की कंट्री मखै से अमेरिका ना मकोई पोट लौद्रि हादि चाइना की पोट लौरक्तब याय अदुना अमेरिका ना तालकलिसिना चाइना से एनी हाउ नम थकिपा अदुगा चाइना दा पुथोकलिबो पोट अदुमना अमेरिका दा यूरोप की कंट्री सिंग दा मखोई की मीना पुथोकपा अदुगा पृथ्वी असिदा मखोइना हांदगी पावरफुल ओइद्रा अंगोब सिंगी सुप्रीमेसी नि हाइबसे मदु अमकै खोइ उत्तबियाति मदुनि एक्जैक्ट मतलब ओइरक्लिसे अदुना होजिक चाइना अमगी अदुना होजिक चाइना अमति यूएस मखोई कंडीशन असे आमलुइको अमरोम चाइना ना हाइरी अमेरिका ना अखोइदा तौरक्लिबो पुनमक असे मखोइना अखोइदा टैक्स हापकतलिबो मखै मखोइगी ममागदा अखोइ नोन थगनी हाइबदुदि खल्लुगनुसिनी अदुगा अमेरिका ना हान ओनली 7 days असिगे मनुंगता 3 times तारीफ असे चेंज तौरगो वाखतना हाबलकपनी अदुबु चाइना होजिकसु मखोइगी ममागदा कुनबगी दमक रेडी नते अदुना हंदक चाइना अमदि यूएस के मरक्ता लैरिसे मसी तारीफ खक्ता नते याम अतोप सेक्टर दसु याम टेंशन ओइनरे चाइना गे मथक्ता यूएस से असाउबनी अमसुंग यूएस के मथक्ता चाइना सु असाउबनी अदुना ट्रम्प तंगसी इंटरव्यू में हाई के हाइरि बदुदी सुपर पावर टू पावर का यारोचिनी अखोइदा लेरिबा आइडिया सिंग पृथ्वी काइदसु लेते अदुगा अखोइदा लेरिबा वेपन सिंग पृथ्वी काइदसु लेबनते यामना हेंजिलकनो अदु मतौ हाइबगे थ्रेटन टाइप अमनी चाइना दे अमकदा थ्रेटन ट्रम्प तौनिबो अफमने अदु करिगुम तारीफ असिदगी हेदोक्तुना वार तौनसी हाई फाउदा चाइना से यूएसए से चाइना की मथक्ता हलेंद्रबा अमति तौनिंगबना नमथनिंगबना मखोइ लोइरबनी अदुबु चाइना नमथबा यादोरिब्रो चाइना दी मखोइना नमथनिंग्द्रिङै चाइना की एगेंस्ट मखोइना असिगुम वखन अमति मखोइ से यामना फावलकदौरे हाइबा खनद्रिङै मांगदरा मखोइना ऑलरेडी चापतना लोइख्रे अमसुंग सुपर पावर ओइबा कंपनी हजिक चाइना अदुना हजिक मयामदा किनरिसिना चाइना अमति यूएस के मरक्ता ओनली सुपनगी तारीफ की वार असिदे हेदोल अदुना मखोइगी कंट्री सिंगदा लाइबा फैक्ट्री मसी पुथोक पुसिन अमति सेन तुम मसीगी सुम चाइना रखपना मखोइ कंट्री अनिसिगे टेंशन से चुमना सुम वाखलक्तुना हौजिक वार ताखिदोरिब्रा हाइबकी वफम सुफावद मयामने की नरिसिनी खंगदे करी वरक पयेंग बाइबदुनी